Oh, you are like pleno que kudo toyo que shokele akudo wolelene ka se si anu tutu esi o mo me o fito sa mi cheboy e sha fiye ni o pusun sisi wadi e no be ka ja ja belepe be sani no ni wo ba fi eswele no fe no ni na gbonu yo mi tomo ni yo mi fo ni yo mi e awoka ya se ni ka waje bu e na waje nu no yi wo ya onu ko ja no ajo ka wa pra be ba se wo mi si ka wa woni fe mo na mi to ka ka twamugo yi de ko ka twamugo atwa pe mo go be ba mi amena na fe black let wo ye ka me do mo shi e to ka ka twamugo shipi fu e ka me do mo shi to ka ka twamugo asafu aje ka me do mo shi to ka ka twamugo mata ko aka ba futule wo ba to mo nu wo je shi fe fe o ne wo gbe na fe fe o twa no manya ba I will give you the right now. Now, baby, you're not going to. Okay, I'm going to go.
Yo agada bi won banye de o manye on TV won hanye fe afi o afi ete afi ba ni na wo eko me na shi so ani ma so na ma so ba me na gbi na eji gbidun ha po me yake wo ba ye wo omo ho afi Watch your lunch or more track, Amanomi ake Kumo, Wafi, e Baban. And then what soon can finish the first preliminary activities in Sanafi. Danny Ayiku or more Afi, Eji Abileja, Mini G Abileja, Mini Akabili of your mini Hibu Aja Abili. Many wana ever clear what much needed to 2 PM. Ni Walibeni Ajako Abili and High. Let's short to Kume Eba Ejake, Kanoko, Afenoko de Charm with Tiomo. Wo dani ni aya no ni echa no akenoko fata de ha ni enyu ehun shi lolo e mo ma na ene wo kon TV wo ba bia ne wo ba gbele ne kan bi ne na afen wo chon de wo ni ajo shishi chuchu ke no e wo ni me ne chake mo hu e ba mi ko ni nya nu shishi no ni akabele ofo ke no ni e wo ni ajabele wo ba to sene ni ka ja bia ne ka ya aya na ni je ma wo aya epie na jameji ni aba aja abele ye shiamo to ne le kusu ni sana afen na wo ka ja bia ke ya oju no ni nya na ye kon TV ni kai mo do follow kon TV baby ni ashin okay ya obagbara kusun gbeja no to efe watch on ye konye na nibi ni afioye afiyeli alo abeleja kusun e mle wo ha ni the history behind abeleja atamobini chonye kenye why we do abeleja kusun ke na kanibi efe ka wo ya wo ba fe interviews ko nye ke me anasale back ni bi keje me on TV kai ma ke as always and every day and every time we evolve with you never our follow okay ba je shikeje bi ke channel ke ya wo ye me ni ba wani abani program afi for ojuba other media partners who fata wo ye bi je ko TV fe na ke wana ke promote to omo wa afiyeli kusu ni fe mo ene e wo mene suwane nagbe ake o ba follow we ko TV ko e je ohun mo e bomo de no share video lo ke am ko ni mo ko hu akọ kwense o ba na ke woni to tu ko ma ji e je me makalo e je me gawuro e je wo wa aboye o cha me mo fe mo e je ni olugba ife ni sana me ya ya e kusu ni fe mo na ni ame fe ame ye bi na mo tun le la me kwe ni no fe no aya le gbeji ano tu na me to no na ke ni fe mo na je shike ateshi the new koni ba wa ke project ni promote ko ho wa fi le na na le fe beni ana le tutu ka ke last year mo fi le this year do mo na committee ni afọ me am ba promote ni bi e baba o ken ha o kai mo ko TV evolving with you so tamo body nyele abrada bi nto yen Kenya ke ko homo wa fi ele lo shishi wodie wo new committee ama me han mene ne kan fi mo na fi short ko pra ye body nyele ni wo kusun ya le na mi ke bwa keke afi lo ko ahun de che e bi one asa ni ya yi ni anana le ni anani ne fi fo e ja ke bi ani man fe nhwele ni man fe nhwele no ni ba ni bo wa no o ma o ke ba fata lo fe lo etu akon fite ko kusun sana fi la ba fi ni do atu ake wo fi so kai ake last year wo ke pelejo banye pelu ni waje shishibo ni le na jo sha jaji ma waje efe kete se ka gonu ni wo ke shije ke ba ma mi o chi ete no na hwe efe alo shi ete na hwe play efe waje efe wo jo ni last year unfortunately when you waje abeleja akusunwe wo ke chon ni nya na boni afiola shi mene God be so good fortunately for us abeleja akusunwe ba no nka bo yo na wo ye ni tato to shia jameji ni wodam wo ke nya yu ye ne mene kusunwe no go fi o kete dana ba yi omo ye we sana ja abeli afi otomo announcement alo shiwo ni twa ke be abaye afi kaji afi ne ke kusun be twa ko mo ye li ba ya no ye ke ona ke ko me ye afi
be ajako abele ni anya ya fi be ni afeko ne ke kusume ntu aga ne juno kenkle ni sana dishishi dani anye aye omo afi abele na aja na kusum baba woni aja le keke ni jemo fe mo hu aja aha aye waji nkeda ni aja ni akedu opre e ka waji na aja na akedu opre ameje mmeni aja abele ni akeha ni abele je shian aja aha we kushian aja aha we kushian to mo be ni nyele ni woye agbo pa we joshin pe agbo ye ten alata aja le daka aja ha je ma waji ni aketu okusum ke ha obo afiyeli anana aja le to be ni wodo mo shini na ni e ma mo shini ngbe fe nkwe akewo aya pm ni mo na shako kwa huko na campaign mo be gba ko bodi na campaign wo ka bo sheje me nye ba na bo ni je me nkusu ngbeja no to ba ya le ha ti amoto ne abato sinani kaje bi ne kaya aya na ye mam wo ye ko no shi gbe ye wo te fio kaje bi ke ya bi na ene wo ba ke na ni no nye mo no woni afi ko ni wo ke kai blema be mi ni du moyo ni abua ni anakeba na nakeju afie wo ke nkele wo yishie ne ka kusu ni fe mo ne o ba na ko ko yi baba wo yo hia na bi ne ni won wa ni ne ka ni fe mo ne aya no ojoba abile na aja ya kusu poten ni akefio aja le keke akeka ajira ha bo je ni chon be agbena je na ka ke aja ha me ame ya kusu poten ni amekefio kusu na amekefio ke wo sheje me hana ni ke ake ha me ame ni bi short enyo ni sani amekefio kenkle no ameke ba fe mbeda aha je ma wo je beji mpai ashun abele na bro na abele ma mule we yakusu ni akefio shin afe no mene ka ja abele mene ake ha wo ye ni damo ne ke wo ji na efe ana ama me ba to ne ke gbeja no to ni ama me ba fe abele mbeda na me no na ba hyen ko abele ma now ke amefe na kanu amebina the next day ni abaja ameje ma wo do ake waja abele ngmene ngmene ochi abasha gbachun ahi aya ji kenklen mo beji no ni yewo ni ngmene so ani wo ka abele ja eje shishika jele no na ka no ka ji abasha gbachun ahi ni ji ngmene ochi ele ji kenklen mo ni akeba je shishi aha le ba cha no ka ga cha wo ji kroko me ni nye ise iwo na ka no ka ja me next week na ka ngmene 2 weeks abaja aya ka aja aya eno 2 weeks ke ha dufo na abaja ga ji no ni plehu fa ni ji no ni wojo siga go no keba mamle wona ka bia me ni abaja ameje ye amehishamo shin ochi ameni je gbino na abaja ame gbin ya no oji gbini akeneke ngbeda na ka bele mamu na afi okusun oji be ni akengbeda ka bele mamu na afi okusun aya aha le gwanten nu ni asako no akeha na ni clan ko usabu amehu aha me ablechi ni asaba loto kwakuda sabto bi woni na kaji to lo na ke fi okusun sha ya peji je ma woni dio gwanten no ka wo sheje na ba jale le won ba ya nwa achonye boni le mu okusun gbeja no to e asho ko su ke ha so le won ba gbla mi fe wo choni boni atole fa shi mele na no ya ke wonja abele wonja abele ni ji kusu ni afio ni eke cover ko omo wa fi le fe ni lo chon akeshishi abaye omowo yefo ene wo